Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini FC Makassar mau jalan-jalan ke Kota Malino, Kabupaten Goa. Ini saya lagi bertiga. Sekarang ini tanggal 27 Desember 2023. Waktunya orang bekerja, saya waktunya pergi jalan-jalan di Malino. Karena kalau di hari libur lumayan macet, jadi saya mau cuma menikmati pulang pergi ke Kota Malino sambil jalan-jalan ini bersama si bocil di belakang. Coba kamera ke belakang. Itu si bocil, lihat di belakang. Kita bukan lagi bocil itu. Saya bertiga dan nanti kita mau jalan-jalan ke air terjun apa namanya? Air terjun Takalapa, apakah itulah. Nanti saya lampirkan anunya. Oke, ikuti perjalanan FC Makassar ke Kota Malino. Ini sekarang berada di Sungai Minasa, Kabupaten Goa. Situasinya lumayan ramai tapi lancar, tidak terlalu seperti biasanya. Jadi sekarang ini tanggal 27 menjelang tahun baru. Ini juga saya ke Malino mau sekalian hunting, mulai lokasi. Siapa tahu ada yang kita bisa dapat rumah di hari tahun baru. Rencana juga kita punya planning untuk tahun baru di sana. Karena hampir rata-rata tiap tahun itu 1 minggu sebelum tahun baru di Malino itu sudah hampir ludes atau hampir habis. Nah, sekarang ini kita sudah berada di perempatan lampu merah mau ke Kota Malino. Ini kalau kita terus menuju Kabupaten Takalar. Di depan ini kita mau belok kiri. Belok kiri langsung. Oke, kita sudah memasuki jalan poros ke Kota Malino. Ini sekitar 60-70 kilo. Wah, ini ada manusia silver ini. Kita mudah-mudahan dapat sampai di bawah 2 jam dan selamat sampai tujuan. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way.
trying to be patient, but running out of time. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no meaning, I just wanna understand everything that led us here, the teardrops when I hold your hand. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade, fade away? Can we let it fade, fade away? We'll take it day by day. Can we watch it fade, fade away? You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment
Oke guys, kita mau isi bensin dulu. You set the rain on me, and I just wanna understand everything that led us here. The teardrops when I hold your hand. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade away? Can we let it fade?
you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade, fade away? Can we let it fade, fade away? We'll take it day by day. Can we watch it fade, fade away? You said that you've been searching, silencing your mind, trying to be patient, but running out of time. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no meaning, I just wanna understand everything that led us here, the teardrops when I hold your hand. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade, fade away? Can we let it fade, fade away? We'll take it day by day. Can we watch it fade, fade away?
berada di Bilik-Bilik, bendungan Bilik-Bilik itu depan. Ternyata lagi ada perbaikan. Ya, nanti kita singgah kalau pulang. Oh, kita makan di situ. Di ini. Apa namanya? Di situ, ya. Oke, kita makan di depan ini yang warung apa ya? Ini, itu warung apa tadi? di samping bendungan Bilik-Bilik. Nanti kita lihat di depan. Iya. Ada warung makan di sana. Baru saya ingat juga. Karena ini baru jam 11. Waktunya kita ini si bocil sudah lapar. Jadi kita makan dulu di tempat makan apa namanya tuh. Nah, bentar lah kita lihat. Saya lupa namanya. Namanya situ kan? Tidak. Di sebelah kanan turun. Tidak, saya lupa. Nah, di depan-depan. Jangkut baring. Kalau baring itu mual sekian turun airnya, turun debit airnya Bilik-Bilik. Karena ini sudah hampir 1 minggu juga tidak hujan lagi. Siap-siap buat lampu. Siap-siap lagi mati lampu. Mana tuh jalan turunnya? Nah, agak jauh lewat sedikit. Wow. Belok guys. Ini di depan kita sudah Lebih di Singkang. mau masuk di warung makan. Ada juga di sini naik gitu ya. Kita sewa Bila. pila. Aduh, warung makannya mana?
Oke, ini kawasan wisata kuliner Lesehan Barongin. 3.000 satu orang, Pak. Jadi buat 9.000. Kasih. Oke, jadi tadi itu kita bayar per orang masuk 3.000. Jadi saya bayar 9.000 bertiga. Piu. Ya, ini sekarang lagi. Ya bu, santai, belum sampai. Oke. Ya situ saya ada yang perikat teh. Oh, ini suasananya nih. Nah, ini. Iya. Turun air. Bilik. Tuh. Lagi. Nah, ini lagi kering ini. Sana dia bendungannya. Wah, kelihatan apa dasarnya. Nah, ini sudah ludes ini. Kita lanjut ke Kota Malino. Nah, si bocil ini masih makan ini.